ole tuntum kan video at chuan ramhmoi film atak be chana an siamte kan ron tar lang dona ramhmoi film hanti hian horror slasher le thriller huam tel veka chuba ka heng movies kan ron tar lan turte hi khoilai website emo atanga lak chhon ni lawin keima ni ngai dana kan siam ani a idu thu asam lawani point comment na a idu dan indotin ilo soi ve don nia horror movies atak be chana siam somte somna the rent sanga sakwa somsari le pali tual thatu mingthang at jin be chana movie an siam te zinga pakhat the rent chi kum sanga sakwa somsari le pali ya ti chwa ani he movie sa hiam pa pakhat Ezra chu anu upato tak chuan aboral san thut maya ti chuan Ezra chuan anu thi chu atuar thiam lo hle a anuwa anu ruang chu thlan atanga lai chuakin an ina a hon ta a ti chuan minung cheibolin a cheibol ta ani pakwana open water sanghile pathum nupa pakhat te chu cholmang turin tuipuya anzina hetia anzina hian inti hlimnan ti in tuichunga te chuan an luta a ma se chutia chumi te nupa tuichunga lutin pon boruak an lo hip le chuan an thian dang te chu an huve ta hok lo mai ti chuan an hreta chu tuipui zau lutuka chuan an thian te chuan thei hilin an hnut che ta ani ti chu chutia tuipuya nom lai chuan tuifin riat thring eite ne chuan anin chai tamap map mai le pariat na child's play sangka sakwa somriat pariat kum sangka sakwa somriat pariata ti chua child's play hi nautelem rang robot ti mingpu be chana siam ni in he movie sa hian nu pakhat chuan afapa pian cham papak thilpek ata nautelem alai saka ma se chu anautelem leisak chuan thil chom tel anei tatlat mai chu athil chom tel chu tharau ani he nautelem anuwa chaki tia ming anvuah ta ka hian tual that thin pakhat tharau chu omin chu tharau chu athi ma a doi manga aloda ani pasari na The Nightmare on Elm Street sangha zakwa somriat le pali ahun laya slasher movie lar tak The Nightmare on Elm Street hi horror movie sa chuan adang lam hle a achan chu he movie a misual hian atakrama nilawin mumang lam atanga mi abei thin wang ani he movie The Nightmare on Elm Street hi peng rang ranga siam ni in ati chuak masak ber chu kum sangha zakwa somriat le pali ami kha ani a The Final Nightmare hi sangha zakwa somkwa pakhata ti chua ani heiba ka hian kum sang ni le soma siam te po ala ombok parukna The Conjuring sang ni le somathum peron te chungkwa chuan mi pasari chengin anpa ber Roger Peron le anupui Caroline Peron baka anfate Andrea Nancy Christine Cindy le April tenen ani hian Rhode Island a inthar chung ko rual tak tan po a late che hau lo tur chu an leya ma se chu anin lei thara chuan pindan atam ang bokin thiltheng hrilfia lei theilo atam ta khop mai he movie hi kumsang le sombathuma ti chuan hi in tharau lam zirmi etle Lorraine Warren te nupa endik na zingami ani pangana Annabelle Creation sang hi le sombasari nautelem rang Annabelle shelo hi chu kan dam to om kherlawe he film hi kum sang hi le sombasaria ti chuan hi in nautelem siam thin pa pakhat chuan afanu tan ti in nautelem asiam saka ma se vandoi thak takin anu deuh loka afanu chu aboral tamaya ti chuan afanu tharau chuan anu le pa te hena chuan anautelem chunga chena anzinga omve chu adilta a ma se chu nautelem chunga cheng tharau chu anfanu tharau alo ni hau lo mai palina The Exorcism of Emily Rose sang ni le panga nula pakhat Emily chu vandoi thak tak main ramhmoi na zol hlo maya
chu ram huai lakata chu achung te le puithiam ten lak ran an tum ta ani in ngai dan chu ka hrelo na a ma se ke chuan kumsang ni le panga a ti chua The Exorcism of Emily Rose hi a hmu nom tur angin a hmu nom katilo he film an siam na be chana an pu mo tur ber Annalise Mitchell chanchin i hriat meu chuan a film kha ala hlo om nep iti hial nge yang pathumna The Amityville Horror sangka sakwa somsari le pakwa kumsangka sakwa somsari le pasaria J.N. Sonale khabuti chua The Amityville Horror ti be chana siam movie The Amityville Horror hi kumsangka sakwa somsari le pakwa a ti chua ani he movie sa hian nupa pakhat chuan New York a inthar an leya chu anin leithara chuan akum masalama tual thana mingthang le rap thlak tak alo thleng to nge ti chuan chu in an han lo lut ta chu ti sapia lam thil an hretan ta ani The Amityville case hi etle Lorraine Warren te nupa case lo boi pui to te zinga tri bayom pol tak ani Panina The Texas Chainsaw Massacre sangka sakwa somsari le pali kumsangka sakwa somsari le paliya ti chua The Texas Chainsaw Massacre hi American slasher movie a chuan a berte zinga mi ni in he film a hian thian panga te chuan an jing konga thian thar dum lo deuh mai an tong ta a chu thil chuan an nun ati toy sakta ani he movie a Leatherface hi tual that tular tak Edgin be chana siam danglam ni in arap thak ema wangin distributor zona konga po an boi man hle The Texas Chainsaw Massacre film a hian tharum thona lam khoi mu tur atam ema wangin ram sang sanga chua khaptlat ani a ma se heti chungpo hian an ti chua kum khan ticket 16.5 million an la hral thei ani chu pakhatna The Exorcist sangkha sakwa somsari le pathum American supernatural movie The Exorcist hi kumsangkha sakwa somsari le pathuma ti chuani in The Exorcist ti le khabu kumsangkha sakwa somsari le pakhata ti chua be chana chan ani he movie sa hian me janau pang kumsom pathi mi Reagan chu ramhuain azola anu le Catholic puithiam pathi ten chu ramhuai chu no chua tumin an beita ani mi then khat chuan he movie hian an chia aking tela an ngaya ram tam taka phei chuan chua an khap hial ani he movie sawanga in soi se le boina neu nei pha ta te po an om nok mai The Exorcist movie hi kumsangkha sakwa somsari pathuma ti chua dei to kha nima se tun kum zabi somni pakhatna po hian ala duai lo hle than chua zinga kan da tel velo movies bonra Eaten Alive hi ilo en ve don nia